бардым, Москвада лечение кылгам. Кыргыздардын профессор аялына бардым, ал мени лечение кылган. Мен 5 күн эле жакшы болчумун, калган күндөрү мен жатып калгам таптап. Мен лечение болбопмун көрсө. Мына эң жакшы врачтар Индия шаарында экен. Мен силерге айтам, чындыкты келгиле. Жаныңарды кыйнабагыла, оорулагыла. Ооруңар башталганда келгиле. Ошол акча Кыргызстанда андан да көп кетет. Ошондой эле Азамат, рахматка алып кетейин балам, сага дагы. Сенин да көңүлүң тийди. Ассаламу алейкум, Киргизелин. Меня зовут Мухаммад Ахтар. Я здесь из Карамдувал фонда, команда, как я здесь работаю. Там Азамат Байке есть, он помогает. Слава Аллаху, все хорошо, алхамдулилля у нас. Здесь есть, кому болели, там, иншаллах, приехали. Уже Гулиппа уже есть. Сегодня она после трансплантации, она уезжает в свой дома. Вот рада она очень. Уже много плохое время был, уже, слава Аллаху, все хорошо, печень хорошо работает, его сын дали это печень, и результат, алхамдулилля, хороший. Я хочу вот Гулипа уже поздравлять тоже, и вам здоровье было всегда, алхамдулилля, все хорошо было, никогда не болела. Джакшигул тоже, Джакшигул же есть, она тоже один раз пришла, ну, потом опять пришла, чуть-чуть все самые проблемы были, ну, алхамдулилля, пусть теперь для Джакшигуля же надо дуа делать, и успешно получили эту операцию, еще иншаллах роман есть, все хорошо будет. Гулипа же, вот расскажите, на киргизском тоже можете сказать, как наш опыт, как ваш опыт был, как мы помогали, как Азамат Байке помогает, Карамдувал фонд, как роль играет там. Это люди же есть, надо показать, что как там есть. Москвада лечение кылган. Кыргыздардын профессор аялына бардым, ал мени лечение кылган. Мен 5 күн эле жакшы болчумун, калган күндөрү мен жатып калгам таптап. Мен лечение болбопмун көрсө. Мына эң жакшы врачтар Индия шаарында экен. Мен силерге айтам, чындыкты келгиле. Жаныңарды кыйнабагыла, оорулагыла. Ооруңар башталганда келгиле. Ошол акча Кыргызстанда андан да көп кетет. Андан көрө ушул жерге келип, тезирээк жакшы болсо, туугандарым калып кетейин деп келгиле Индияга. Мен силерге ушуну айтамын. Рахмат şu Ахтарга, Индиянын врачтарына аябай чоң рахмат, мага жашоо тарталады. Ошондой эле Азамат, рахматка алып кетейин балам, сага дагы. Сенин да көңүлүң тийди. Мына сен келсең, мындан 5 жыл мурун Ахтарды көргөнүн, Азаматтын көргөнүн, ошол убасында больницада жаткан ошондо немени көрүп, Ахтар жап-жаш бала эле анда. Азаматты көрүп, шу бала алып барса мен өлбөй калам деген. Мынайки ошо аркылуу келдим. Мына Ахтар берге келип бүтүп алды. Булар абдан жакшы келейди экен, жатакана берет, суу алып кеп берет. Баардыгы таяр, идиш-аягың, жаткан жериң, шейшектериң эчтеке кылбайсың. Тамагыңды гана ичсең, билбейм калган баарын ушулар кылат экен. Ошон үчүн рахматка алып кетейин, Азамат, сага да балам, өмүрүң өрсүн, ден соолугуң чың болсун. Ушу Кыргыздын чыган жигиттеринен ушу бизге окшогон ыйлаган адамдарга тартуула жашоо сен. Рахматка алып кетейин балам. Sağ olun, Kırgız'ın ben de şu alıştan şifa istediğini gayri kimse oturam. Yaklaşık dediğinin yakşı olan ben de Ahtar'a yakşı bir oturam Allah yardım etsin. Bizden yetiştiğim çok Ahtar, Azamat, Aytıran, sevgili onlar bilen sevgili kolduğunlar bilen şaka gel oturarız. Geldiğinde Ahtar'ın öldük. Ki özünün abası tozu alıp komuta geçip çaya kaçtırar. Бардығы білек айтқанда бардығы дайын берен, жұмылтамда жатауыз тоқтыға білігі барышат, өстер апарап келіп тұршат, аяқтан Азаматпен айтқан күнімі сұрап тұрады, барыңыра рахмат, құрбатты оғырды сөйлейм, менің дағы үшін қолсымнан бардығы адамдар, өз туғандарым, бекжатырықтарым, Қырғызстан айындағы төркіндерім барыңар шынында үймей жапырып жардам бергенге разымын. Енді дуаға отырсаңыздар кен, аман-есен есташар ішкен жолын жолдық. Операциясы үйіліп өтіп, баланы көз аман-есен барып қалайлы. Рахмат сіздерге, Құдай өмір берсін, şu балдарастарға бізге қаражатқа, врачтарға өмір берсін. Алла жардам берсін, рахмат қалайлы. Разы болсақтар.
Yoğurtuna kadar devam. O men İleyim uşu inde eline, bizim Kırgız elimizge, oşonda öyle Müslüman